Ütü gününden gündü obastabıllar Tuzkul Kultura Kinin YouTube kanalın görötçüler. Kanlık bağırar Norod Sudarıstıva oloğa jahaga olaq qardığıtınan, olorar kemin bıhıtınan maygıtınan oları yer, teleri yer, saydar, üner. Olar əri kim urukkutun umnuvat, aspıdın ağayır, ol bilingige bige, kelere, kereb olara ol olaq soruldu bataqsa kona. Doydu istoriyatın üyeleri umardan gün bugününe deri beytin soltatın süderbetağa, toğostağın barı da öydübüt. İti öydübül terçitinden biheqa bu qataska Bert Sotoru Республиканскай қатасы наследие родов Южной Тоймады ден, олық кен далағыннақ, дереңіз қоғаннақ, бұл кен әйгеға тақсар, бігі қатастар кен әйгеға тақсар, сол бұтын, артық бұтын арыер, научной практической конференция болары тұрар. Бігі бүгінгі бері бет, бұл вопрос тола болуға, бұл конференция тертетінен. Болар беріне сағалы бұд. Оттон билен турар қандық бағарар олықтақ нехленне бұл маннық олақан қардылара, қамсағынлара, нехленне түттен, опсастымына сөттіттен, жон тұрурсута, жон саната ден бар болағады. Оны жабартын учоттан туран бұл тәрілден әрер тәрәхін болар. Ол тәрәхін туғынан қайдақ, қахан, қанна, тоға дейіне Евгений Петровичтен дейдекпін бағарым. Қатас нейлеген жағылтатын салаятчыда. Төкінен вастығылақ қатас нейлеген лоқтақтыры. Әтіргерлі білі ала сааттақ дойды сұрақтақ дейділер. Ол оның сеттеремет, онына бұл ұрыққытын білбет народ индеге кәскелі құқ дейін әдәтшілер. Onun setterimit behigi bu 19 yıllardan sağlanmıd. Bölük terimit bit. Bu behigi kataspıt nehilegen istoriyetin östödürüngni öğreterge çinçi yerge deyim bit. Ol bölük bit ületin sağlan yeğen tabu bildir. Birçinenen pandemiya havanın toxtanıl bıda. Ondan bu yılgıttan halğanı miye bu sağlatı bit bilebitin. Бүгінне қатаспыт историядың сырдатар үлі қамнас әме бар бұта. Бейге бұл білінге көлуіне оны салға атшылар, оны ұтымына атшы жондар бола бұд. Ол күрдік бұл Петр Анатольевичтақ, Проскоев Анасияналақ, бұл дойды мені қатағым ден кенегені, олыс жөй кенегені тағарын күншінің көддір біттірі. Бұл олыс жөй кенеге маңында бейге жон бұд сәрге біт. Үләйттер бит, бұл қатаға қатаслеп бит жон бұд. Манна сырдатылыға жалар. Оны таханан болдағана Валентина Григорьевна әме историясыла қатасы ен кенеге тахар бұды. Күддағы жүгенде олары манны дерім келелі ағыта де. Әте ол үші өлелер тегіндегін бәм. Беге әте өлелері әме халға атчы бұл өстедеріне қаған өрітен бері әрі бит бұл бөліқтер ен бит. Қатаспыт ұрыққы бұл историятын білі әрі бит. Кимтен кейіне қантан қағына қағанықтан төріттәйіқ бұл бейге жомут сәрге біттеймет бұл бөлі ғотар емет. Эти өссө ден наха жүйдік әттін, күрдік өссө деріңетен біләрі ден, эти әппетін күрдік қолыбары бұл ұрыққу. Тоғыры бейге нәхілек ғалаятчылара кәккеләтчі, маңның бар бұд жонлар бұд болағына историктар. Ол оны бәлетен әтеғі бағаралар. Жауны эти күрдікте халғы істеққа кәпсән бітін. Оны бұл бире тағылан текпін бағарабын бейге бай историялақ нәхелек болабыд бәйбіт. Бұл бағарақ нәхелеге, қору нәхелеге, өрсөт нәхелеге бұл аспыт үйе отутусылар ғадылы тұстуғыналар бұл өт болақтарына. Бұл отутусылардан бұл бей қатастен нәхелегінің жөрбелән олар ауды. Оны бұл бағарағы қоруну өрсөті шөйдік өйреті әребет, ченчи әребет. Бұл конференция тәрен сағылары жауыд. Бұл конференцияны Макаров Николай Афанасьевич департамент халайчты этикелерен бұл конференцияны бейе оңырыққа инден этикелер бітер бейе бері көті істемет, ылынамыт бұл кәлер неделеға әтен 25 жыладығыр оңырын
сағалары жабыт, эти конференция выставкалақ болар, оны конференциялақ болар. Инне олус әлбәқ бұл бейі республика өтер білдер, ученыйдар, кәлендер, доклад ағандар бұл бейге история өтін сырда тектері ден әренебет. Оны кәлен бұл сәргәңгет, істәңгет, көріңгет, сұрынаңгет, бұл простақ бұлақаны бұл прост береңгет, итini келер көлөне бәяд олар гутугар жогас жоңутуар кепсир кетериңер абыт. Онна бу бир тохпут сетиебиттен беха булырыңыттан музей бит үллән сагалата төмелбит. Эти музей бу беге телетлер бит салаячылара бу нехелек бит общественного турорсан. Бу музей бит Өрсөлдә турурсу. Турурсу да, по Проскофьевна Афанасьевна үлелерден инне чөбари моно оңорон уже белемнән алтын бу бейге булырын тагылан ититин колбаамут, отун колбаамут, билген Петр Анатольевич аны чөбари үлелердер. Онда бу тускул культура кине хавалтатынан Людмила Михайловна, Валентина Зотович бу билген салгыдер. Онда бу Наталья Ивановна итинне олус көскөлле хадалар бейге бу төмел битигер араханы билген бу выставка болото болду. Болду туралар, болуктары даганы. Оны бу конференция төмөгүнөн бихига инне улус албах материал келеген бүкөрөлө алырып. Ити музей бут төмөлбүт өстө күчкө үлелен сайдан. Суотата өсөрдөн. Үрдөн бу бихига катаспыт нелегер билген улус албах кеги олор. Олоксуян олор. Катастар. Бараларын катастар дейбит бейге. Билген бағарда сосколабытынан көрдік бетіне бейге осколабытыр тығынчадан тақ соға верінер. Тығынча аға соға верінер бұйыл. Тығынча аға соға верінер. Бағар өсе білдейді бұл. Ол күрдік бұл катаспытын хелегер өсе әбей әлбәқ оғылақтырғы сер бәудің өтілден тұрар. Тығынчадан тақы кәріңе сер бұғайба. Ол ең бұл катаспыт күн түн ұлата тұрар. Онын бейге бұл сылбыт сорық бұт кейханы бұт. Бейге бұл кәнчәрі үтчаппытығар бұл қатағы дойдың остор жомбутығар. Бұл Билеген катас көлли хамсай деп жонмутугар. Бу историяны кеңник, дереңник өйрөтөммүт. Оны тердерсе Аллах руктах бу конференция болду деп. Мактал. Онотон бу конференция өсө бир улахан сыгалаттан, сүрүн сыгалардан бир туга кинеге тахарыда болар ди. Да, кинеге тахарыда болар. Антон бу бир улахан карды бут болар. Бу конференция. Ол кинеге тахсарыгар. Да, кинеге тахсарыгар бу конференцияны өтөммүт, беги элбек материал аламмыт. Тинне улахан бастыгы сүрүн карды бут болар. Де. Сүрдәгы чүгәй интерехне онна дирин эппеккер мактал, онотон болок келер кенчәре чакка белек унар гына кескилле гөле ден сыналыбыт биги бу нехленне истебит көрөбүт, онтон биги бу курдук үлебит инник тетимнәкти кен кардылактык бардагына бет сотору биги бу катастар эмнети тоймада тонатыгар каан олоксуй бутун кайдак кимнәк келен туактан сагалам бутун билек биттен эрелбит улахан. Де бүгүнгү кепсетибитин халгыбыт бүгүн бихека ылжытты келен олар Саха республикатыгер культура онна история өйдөбүндиктерин карыстыр департаментин салаятчыта Макаров Николай Афанасьевич. Онна Россия Наукатын академиятын котугу агыя каксаннаак народтар проблемаларын, оны гуманитарны тинчейлерин институтын старший научный сотрудника исторической наука кандидата Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Онна эме бу институт археологические памятники Южной Туймады ден кайыскага үлелехер эксперт Дьяконов Виктор Михайлович. Тебелеген бе бу Евгений Петровичтин кепсетен ахар бутыгар бу сетинни сүрбе бес күнүгөр 2 тыгынча хүббе 2 хыл сетинни хүббе бес күнүгөр беха катаска улахан терехин барар турар ден сүрдөгө чөйдүк кепсете ол того кахан канна боларын же кепсетибит бу терехин чечитинен болар бу кепсети бу терехини тола болар инегенен Пантелеймон Пантелеймоновичтан эттенеме бу вопроска бу терехинге же би колобар болохтоктор бигини интерехергәтчиләр конференцияга келәтчиләр
тугу истиэхтере, тугу көрүөхтере оннотон сыылбут сорукпут диэн болар эми. Үтө күн боллун дерин селистәк мутуктак историялак катас нехелеген олоктаактара. Кырдык катас нехелеге дерин историялак историята беги булыргы өбөгелер бет у суран айныларга ос номокторугар сәһәм быһытынан кирен сурукка тихикке тихиллен аркыпка каралла да хыталлар онна бешеттенен таксыбыттара. Ити материалларга олоорон отта беги бу сүрүн сорукпут конференция сүрүн соруга бу катас нехилеген историятын кинигетин тахарарга ден улахан кеме болған. Конференцияға отон бу катас нехилеген историятыгар маңнайгы конференция болар, улахан конференция учон айттарын, аркы билайттарын, археологтары, этнографтары, историктары, онна туханнақ тәрелтті салаячыларын ыңыран кен кәпсети тула барар бұл катас нехилеген историята. Ити кирбит, онна этилибит, конференция этилибит, этилери материаллары бартын биһиги нардан редакциялар катас нехилеген историятын кинигетиген килерияктаакпит. Ол эбетер документга архивка олор будде диннякти буден болар булады. Ити конференция боллагына биһиги национальный архивтан документларга булар билигин дагына кимда үйрөтө чинчие илик документтарын арыян ол туһунан архив директоры, национальный архив директоры Петр Васильевич Румянцев келен кепсектак архив документтарын бартын ырытан катас нехилеген историятыттан Амбастан эхиллер сонуннар кытта бар болуктары де. Ондук билен турар жабо катас нехилеге кайда үескәбитин урукку өрсүк коро багала нехилектере я кайда үескәбиттере колбаспуттара егинден ити вопроска онна арга каңлас илен каңлас тырлытыгар тыгычаусыз беган асыллака бу катас сирeuата Каннык улуска тексибитин туһунан эме ити тохтой да Бу каңгалас эттен неме тарыябыт. Ней документтарга олоғуран кепсети барыга. Оны архив документтарында кытары баалар. Онда тайта археология туһунан Виктор Михайлович бейте туспа кепсиега. Биллен турар биһиги былыргы эре өттүн арыян сегетен кепсебеппит бу советский кем онна кеннике улокпут жааппыт туһунан көрдүрөр бастар бар булуктаактар олорго каян дагыны бу эхиген хилеккит чулуу жондорун ааттара эме кирияктаактар onu Suriyerga ehige katası nehiregen ulaqtaqtara bari kıttığını ılan bu kinige taksıtıgar bari kömeleyek taqit onda erenebin ehige bari kıttaqı kıttaqı diyen bağan avın etebil. Пантильмонович нахачугай сихили эпеккер мактал оннаттан кыдыга даганы бу конференция үлете жайти бии санабыппыт буланнабыппыт барылдабыппыт кутук бардагына хүрдәгчугай хавыс саңа бии урут билбетакбитин билиекпит боллага де колобора челиспит мутукпут кантан боларын онтан итен нахачуйды кеттин бу билинги кемнерге бу отутут сыл кеннелерден кемгемие материал бу бүгүнгү күнгө билинги кемгемие бии кайдак жаһанан кайдак теринен олорор бу демие нада тононно бастакы каддылар баллар диханыбыт бии терилтелер бит кат биди телтебит бейти кинигелердер соп коспут тугуна неме сагалабыт бу эти курдук кен
будук жарыстан сагалан бардах бутна баллар үлелер. Олата бихи ол анара отут сыл анара өттүнәгы бүтүн үшөй байтык жарыста такбытына ди, сагала такбытына. Каңаластары гытта кантан каннак бүтүн же билек бүтете болдага же. Наха чүгей оннаттан кескилләк, кыдык ки кескилләк дини элбәхтә дәйттәгенә олох ки сойбак кына хүддәгы чөй кескилләк үләне үләле хәсәдәр гытыгар олох исүрәк бүтән мактанабыт. Оннаттан эти археология ден болла ди. Де кахан көрү тоогинген өйдүбүн минити дылы. Ондукта Виктор Михайлович. Де кепсәре. Мен чуедик началы этим. Но здесь вот по Южной Туймаде исследования археологические ведутся уже около 100 лет. Здесь вот первые работы проводили как бы ученые еще там во время войны, например, да, это вот Алексей Павлович Окладников, будущий академик, он был вот Академии наук СССР, значит, возглавлял Ленскую историко-археологическую экспедицию и здесь выявил целый ряд археологических объектов от каменного века до поздних культур, уже этнографического периода, якутского. В том числе это вот стоянка Хоро на 25-м километре Покровского тракта находится. Там все культуры голоценового периода, примерно 10 тысяч лет возраста. Значит, в том числе там и кулунотахская культура была выявлена в дальнейшем. Это культура, во время которой происходило сложение якутского народа Саха. Значит, тут известно по преданиям, что в этих землях поселился один из прародителей народа Саха Улухоро. Значит, один из 3 таких великих прародителей, наряду с Умогойбаем, Элей-Ботуром, это был Улухоро. Поэтому один из наследов, от которых пошел наслед Хатасы, он назывался Хоринским. Значит, но вообще считалось, что это как бы такой, несколько у них, видимо, поначалу, может быть, какой-то другая культура была, но вот Ефим Дмитриевич Стрелов, который здесь до революции еще в 1914 году начал раскопки погребений вот в Хоринском наследии, да, это первый профессиональный археолог Якутии, он отметил, что как бы особой вот такой вот разницы уже не было. Значит, то есть это был чисто вот такой классический якутский материал. В том числе он изучал там мужские погребения, описал очень хорошо. В 1627 году у него статья вышла «Лук, стрелы и копье древнего якута». Это сборник научно-исследовательского общества Саха-Кескеля. Значит, там он описал вот комплекс оружия, вооружения, предметов охоты якутские. Это значит, какой лук был, например. Там описывается лук северного типа, состоящий из разных частей, из разных пород дерева. Все это очень хорошо там описано. Какие клали, например, в могилу наконечники стрел, ну, сами стрелы, да, вот, какого рода, сколько, в каком количестве. Ну, и оружие типа батас, батыя, вот это вот он все очень хорошо Батас, описал. батыя уже тимиддер была. Ага, Тимирь. Потом вторая статья у него в 1637 году была опубликована в журнале «Советская этнография». Там он писал уже женские погребения, ну и одежду, украшения, какие были вот у якутских женщин того периода, в XVIII веке. И потом по вот этим репродукциям, то есть вот этот материал, который был сохранен в свое время, да, и он поступил в музей имени Ярославского, якутский, значит, народный художник Якутии Михаил Михайлович Носов, он сделал вот эти репродукции, картины, да, да, это все в виде альбомов вышло и вызвало очень большой такой интерес среди населения. И сейчас вот, например, якутскую традиционную одежду восстанавливают именно по вот этим материалам. Ол-материалам. Вообще, это, конечно, такой уникальный
материал, который действительно вот сохранился благодаря археологическим раскопкам. Но здесь известно, что по Южной Туймаде памятники, начиная от верхнего палеолита, известно, они были открыты уже там в 70-е, 80-е годы. Это Приленская археологическая экспедиция под руководством Юрия Алексеевича Мочанова работали. Да? Ну, они так спорадически здесь проводили также исследования. И вот на 27-м километре на подъеме вот на Табагинский мыс, там в карьере они обнаружили стоянку эпохи дюктайской культуры. Это верхнепалеолитическая культура времен охотников на мамонтов. Знаете, да? То есть возраст там от 25 тысяч лет примерно доказано. Там были найдены обломки бифасов, клиновидные нуклеусы, вот, характерные изделия того периода. То есть это один из древнейших памятников здесь, вот, в долине Туймада. Вообще Туймада такое место, где она всегда привлекала исторически вот здесь людей. Это она находится в самом сердце Якутии, можно сказать, на основной транспортной магистрали древности, на реке Лени. Это такое очень удобное место, открытое, покрытое, значит, рощами такими очень красивыми. Да? И здесь старичные озера, по берегам которых селились люди на протяжении тысячелетий. Значит, с эпохи там неолита здесь сотни памятников, в том числе по Южной Туймаде, вот в районе Ойбес известный, да, это Кыгыл-Кёль, вот Красное озеро, да, там, да, это вот, значит, озера Чонхой, Табага, значит, Синнегес, вот там очень много памятников эпохи неолита, бронзового века, раннего железного века. Вот я на протяжении вот 30 лет практически вот изучал там чуть ли не со школьного периода. У меня здесь дача недалеко, да, я как бы там уже с детства мы там ходили, собирали вот в районе Богорадского наслега разную утварь, потом сдавали в музей археологии и этнографии вот, университета. Потом тут практику студентов проводили мы ежегодно. Значит, в 90-е годы, 2000-е, раскапывали некоторые стоянки, там очень много уникального материала. И вот к нашей конференции будет выставка. Можете посмотреть эти многие из материалов. Вот мои коллеги из Музея археологии и этнографии СУФУ, вот эти материалы моих исследований, они их выставят. Там сможете их посмотреть. Там будет и фотовыставка, фотографии. И сами экспонаты. Да, и сами экспонаты, безусловно. Это и якутского периода, и более ранние. Ну, там постараются они, в общем, выложить. Поэтому, ну, прошу. Виктор Михайлович диалог хүддәгә чөгәй наһа интереһеней колобара бу biz тугор искирбеккә дагы быстапкана да көрдәккә бу кайдагы тугой кахана битейден көрөрсүдәк ток дириңис коханнак быстапка оңоллар ден болла унутан барыты сүрбе 70 километрден аттыр сидер бит Виктор Михайлович эпидин курдук оло кас детин сколько тысяч? 25 тысяч, вот примерно точно. Сүрбе 5 тыгынча анарасыл эттигер бу биги саха норотундаганы колобора бу кайдага тугайдан ката сере төрдө төбөтө болбакка да төрөтө болбакка бүтүн саха норотун улаханча бу кайдара кыдыкты даганы кихи интерьергир сөгөр мактаяр материаллара келери туралларын истен киеттен үйерер көтөр уанна бу сүргө көтөгүллер бу конференцияга солтаны өсү берер боллага ди бу туак оннатан ити истер ой бес кыгыл көл дендин бихигеттен жомбут манна олорор нехиленне бит тогуан саастагыттан бу осколого тугар тиетте күн айы омуннан эттека тиер көрөр сиддер бит эти курдук улахан суолталаак сахан оротугар улахан суолталаак сирге олорор бутуттан бихи кен туттуктаакбыт оннатан бихиги бу үлени оңорбут бу үлени бейлерин олокторун сыйала сорго оңостубут жомбутугар хебилиңеттен мактамыктаакбыт кинилерге онна булугаддаак ухун сылларга үлелебит үлерен бихека келен мандык беле куунан кепсен көрдөрен ахалларгар каяндагыны манна катас жону хергете келен серген көрөн истен сөгөн мактаян барыкыт ден эренебит конференциятон
өссө бир интерегиней колобора бу өрүтэ бу этер курдук культура оны история өйдөбүннүктерин карыстыр департамент бар. Ол аты бигини бу хударыстыба бу манна ме улахан суолтаны уран сылай департамент тогарыен кайыскарыйдагы ди. Оны же Николай Афанасьевич бу тугунан маннык бу бихека сыгыран же этен кепсяны хары. Үтөгүнөн күндү көрөчүлөр бихейгебит Жона Сергета памятниктері, өйдөбүнүктері, археология памятниктері, этексимдері, архитектура памятниктері қарыстағынан жарықтанабыт. Онно манна жарықтанар эйге кейетті бұл қатас сергер үктеннағана бири белеті көрір. Ити Виктор Михайлович кәпсәбет, Пантелеймон Пантелеймович кәпсәбет, үгөрі әлбәқ этексимдер бұл серге бағалдар. Ити дүктай культура тағалан күн бүгінгелді Жонолықсиян кәлбеті, кенлер олыран аян тутан қалбыт суоллары истері бартаманна қарыллағы тарбихи культура бит эггеті үйескәйбі сүрек құлын ата культурата демет манна бар сире арыллан үйретелі бейті ити барыта бейі байбыт долбыт болар. Ол әрін білген бейі геоладир кейі өйден көрір ол барыта бүгін сүтер құтталға үктеннеген. Қатас сирин саға чағынай үлләхекке барбыт сир суға кәлеті. Қатас сирин саға промышленный объекттар тұтылда тұрар сиддерін суғын көрөті. Күн бүгін көрөбіт төхілі оғылақан әке суыл Покровский трактенің 2 төгір кәңәйін тұрарын көрөбіт бұ сиринен кәмек кәліліғана моста тұран, бұ сирге үктенлерін. Эти барыта бұ кәпсәбіт, история біт, кәрехектерегер, сирдерегер, ұтық сирдер бітігер кәкке құтталы өскетер. Бүгінгіте бейі бары біліне біт, қатас ғықтыр сире чағанай жие участығы болан баран қалды. Республика дүнен манны қолы бұрын, тәмін білер бенің баға бары болуғынан баран бұл ұлан ұлдыча аттабаппын. Тоғы тенінік тақсыры, тоғы манныққа арый қойытан қалды бұты дейінгі. Қолыры үс сыллағыта манна ананатым әрген Виктор Михайлович Миха етінне ұлған хәмечәне берін тұрар, маннық субтурасы тағысты үлелі хекпетін нады ден. Тұтарына манны кәпсетейлер ағаламыттыр. Онтан бұл мен бүгін бақтады еметі Евгений Петровичке қатас ұлықта оқтырығыр. Оны Сергей Түхәббәкке олынан білеген бұл түмсүйлеті бара тұрар. Бұл конференцияттан бейі әлбәға кәтәхебет. Қолыра сүрін солы сарығы әтті Пантелеймон Пантелеймович кенеге тахарыты дейті. Мен қолыра кәтәхебет бұл кенеге тақсығытығар түмсен үлілі әтәқпетіне әбейтін үтік сирдері қарыстырғамия. Үлелі еқпетіннады, орчачетінен бірге сілбәхін үлелі еқпетіннады ден. Мен көрдіқ бұна етінне, кәмегер етінне төлі тұттарын кәбейе тақсығыт, түмігер иннігер түмсібәккері бұйылақ. Қолыра толығы келілем сірігер етіннік қамсағанлар олықтоқ, жон, түмсәнлер, қарыстық бұдын адыген тұрурсандар білген ұлған түмсүй бар, оны көріністен олар қата сірген білген итіннік сағаламықтақтен көрі өтсі. Әбейтін көрдік әбенеттіққа. Мен бәйім ұрыт кәмегер қағалас ұлығыр үлілердіқ бұна қағалас ұлығын историятен жарықтаннаққа. Революцион негер құруқ қағалас ұлығын нәхелектерін, кенәстерін, истерегер аттаналар өтөрсүк бағарақ құрын әлектерген. Кенері ливаттағанлара, сұруқ сүрісі ұтыры, әлбәқ тұрсуыны маннағы бұл үстін әлек кенестері ұңылбұттыра бұл 1906 сыллаққа ұлыған қаңалас ұлығын, арқа қаңалас, илен қаңалас ұлыстырға қайдығылары ғырынна бұл илен қаңаластан қайдығы ұқтақ дейін тұрсуға ен. Бұл маннағы ұлықтақ кенестері ливаттағанлары барыты бар. Онтан қадда құды революция болатын олық білеп бекелі хотылдан қалбыд. Қанна да кенер ақтылы баттар, бұл үстіне әлек қанна да ақтылы бат. Білігіне қаңалас историятын үйреті болағана кенегелерге ең өрсі қоры бағарақ нәлектерін ақтық бұтын нады ген, мен көрігін. Бар болын нады ген. Онтон болағана иннекетін бұл ол еген бұл конференцияға қаңалас тұспа делегацияда кәлен кіттіғі. Ден кәті әбіт кәлен кіттірге өренілер. Ол аты болағана бұл дереңеттен қатас бе кәннекетін бе білдіқ бетіне, біліңе бетін өйдіғатақ бетіне, қайде қысайдықтақ бұдың біліқтақ беттен мен садағақ бұд. Ол аты болағана бұл конференция кәпсетті
кепсетти санаана тастахы бебени өддүхү теңе кеңе таксыта оны бу маннагы ытыксиддери кырыстык бутыгар ылсын үлеликтак битен колора маннагы луктоктор мана кырыстыктак мана кыныктак битен этеликкине үйөттен келе кайда халаячы келе бу мана кырыстыгын мана кырыстабапын дире улус ыракан болор. Оннук иситтен такса турукта кола мен төһмит манна камахажа бу Виктор Михайловичтер камахажа бу манны гыбыт манны диетек битен даганда улукток халалта улукток Жон Сергей календар манны кыны кайын өйөбө доктарына петактан тыматактарына улус ыракан. Билген эти верити бара турат тугу хөтөр дибити туга калланы ден Виктор Михайлович патрон фоношонны көмөлөдө билген үстү күскөнү билем ийилити ыйтылар баарылдыктактар ден баганалак. Отоннуке очоттон баччага дири бу туруурсуу денди халаячы туруурсуута ти кихин ха верестерди өрсүт коро ол багарак туруурсаннар денди онтон билеген биһиги олокпутугар эмиет инди өйдөбүл бар колобура биһи бу тула жокускайы тула олорор пригородный нехилектерге туруурустакпытына кепсетистакпытына онун оруот өйдөн онну кыттыстагына будан кыйылак болар. Онан чети хүрдәг дирин исқаннақ, онна сыгыла соруга инники барарга, колобура бу биһиги уруккубутун костан эре баран онан бүтебиттен болбакка, ол уруккубут биһиэка көмөлөһөн, ол уруккубут биһиэка тирек болар, тирек битин берер баллага, биһиги оннук улахан солталақ сиргелер буппут, биһи төрүттер бит, оннук улахан жылалары оңорбуттара, бу кинелер тоқтара биһи көлөнөттөн көлөнөгө берилиэхтээктен өйдөбүл болуктакты. Же ити курдук оттон бу бары ихиттибит, көрдүбүт, кайдактаа курдук маннык силистеэх, мутуктаах, кийин эйгега таксарга багалаах кийин бу арылыяр артыгы арыяр диекка дылы кайдагара кихитини ихиттегине бейти маннак өрө күрен сөргете катагылдар. Онан те биһи жоммутуга сергебитигер, нехиленнебитигер эрелбит улакан бу терехине суолтаны берехтереде. Те студиябытыгар саңа галдыттары көссөбүт. Оттон билден турар маннык улакан терехине биһиги олоктоктор эмие бу аттак суоллак кеңник биллер жонукытта тебистенге түсүхэммит бейбит нехилекбит историятын, төрүппүтүн билереттон, төһөкалар бутун үлелестак битти. Онан көрсөөгүн Павлова Татьяна Александровна бу Самсоновтар аттарынан ката сорто школатын ветеран учутала. Онна Афанасьева Татьяна Дмитриевна бу күн бүгүн бу биһиги эдер чапытын учуталыгар, улуун учуталыгар уяджар учуталамие. Кепсетибит отун тематын билебитти бу сүрбе хетинни сүрбе бехис күнүгер буалар улахан терен научно-практическая конференцияга белемнени үлете осенан бу тоок вопрос кайда кахан этейденге сагалам бытайден онен эһиги кайда кытта жагдыден буалар. Отун беги бедне тыынча 1996 6-16 күнүгер олоктоох жалты баалыга ыңыран кепсети сагалабыта. Онно буллана эппите чөпчү сыл турорбута. Беги катаспыт тухунан историяны каянда бериякпытын нада. Каннык багар нехелекке улуска китеккана ыйыталды. Кепсиллер музейдерин көрдүрөлөр онна бихе бу бачча халлаактан бихе нехелекпит төрөбүк күнүн алабыт улуспут гене бачча халы болду ден этерлер дер онтон бихене тогоре улок чөпчө туокпутта чүлдүк белдибет ден ол эһим боллагына же кайсыкаларынан үрәл яккан ден элбак бола. Элбак бола. Бастан тоокка келбеппин билбеп болок. Онно Парскоя Афанасьевна бар, Козлова, Петр Анатольевич Баишев бар, Клара Васильевна Калачева, Шурков Руслан Иннокентьевич, Оскула Лалихеджер историктер Ирина Горовна Чапалова, Александр Львович Антонов, Татьяна Дмитриевна,
Афанасьева Сафронова Маргарита Дмитриевна. Оны онто хана өсі ветеран учиталлар баллар Лидия Степановна. Кеннер була уникитин архив көләне хиҗибеттер бит. Архив төлемес сырай тугунан кайыска жабыл. Onun буллагына же үчө бәтик кадары санабытыр чөй бәт уктан кирен үлелән халыккан ден кырҗыктаны история ден хан тарихine. Ол үһүн буллагына кайыскаларга рахсан бехичинчер институтка бар якта хатибит. Ирина Горовна Руслан Кентевич булан барды бит. Онна көрүстү бит. Онна Виктор Михайлов. Виктор Михайлович. Мен кингелерим баалар. Барак тугунан же улук агын деді. Жону беге кичиктен терихине бар. Катас үс нехелектен турбут барак кора өрсүт ден буллажы. Жону кайда онук ол историяден бир якбытын хабааттыбыт. Онтон бастакы тугу бараган берди. Улук бараган берди бин терихерге айтыбыт агай. Онтон буллагына пандемия булан калды. Аны кенен үлебит кыркемге токтон алды. Онтон бир кемге ме Евгений Петрович этти кайда кара үлебитне ме салкы кайын деди. Ол хүн аны көрсүһүлөрү теридди. Бочуна деркетте. Оны булати Саха Республиканын культура, оны историяс өдүбүнүктен карыстыр департаментин салаячытын Николай Афанасьев хеңара. Көрсүһүлөрү терия. Өссө интерерген кирим бат. Өссө кеңен барды бит. Жону кайыскалар бит, аны уларын кирим бардылар, аны Татьяна Дмитриевна ул кайыскаларын ханабар кепсидия. Добрый вечер. Основная цель нашего проекта – это изучить историю возникновения Багаразского, Арсютского и Хоринского наслегов. За это время, начиная с 2019 года, мы занимались подбором, поиском материалов, исследовали архивные документы. Туда входили ревизские сказки, ясачные списки, церковные метрические книги, а также документы советского периода. Комиссия у нас была разделена на 7 основных направлений по изучению истории села. Это архивные документы, то есть направление епархия, топонимика хатасского наслега, из истории самоуправления, вехи административно-социального устройства и материалы Великой Отечественной войны. Результатом исследования все найденные материалы должны быть размещены на электронном сайте наслега Хатасы и использованы для издания научной книги о наследии Хатасы. По направлениям архивные документы нами рассмотрены и изучены в первую очередь. Это Хатасская Богородицкая церковь, это фонд 226, описи 15 и 16, начиная с 1902 года по 1919 годы. Это Якутский округ, Западно-Кангаласского улуса, Богорадский, Хоринский, Арсютский наслега, ревизские сказки Хангаласского улуса, фонд 1, начиная с 1795 года. А также нами были рассмотрены посемейные списки Западно-Кангаласского улуса 17 года. А также мы планируем включить материалы в книгу о первой печатной публикации о наследии Хатасы. Оттан Пантелеймонович эме эден харбыта осыйнан кулабыра история ден кихи ордук билиманы сен бир канны кере документга архивка ологорлар кемере кепсәбитнере болбакка. Иннегенен бу Татьяна Дмитриевна лахүддәк улахан үлене оңор бутар бу барата кулабыра кихи бейте мүлелек боллага де. Үлелек камнаста деле отта урлар жондар бу биһиги катаспыт нехилеген историятын билер тугар биһиги билер бит тугар бу келер көлөне бит билселлерин тугар ити курдук бейлерин тус бейлерин биремелерин өйдөрүн саналарын берен туран ити курдук дереңди көлөлөбүттерди биһиги мен мактал бу тере болар оннан кетер курдук бастакыттан калбыра ити курдук сетте кайыска сүддак күстак кайыска де сүддак күстак кайыска биле то каханара кини бу кайда манны кимне колор буттары эреден болбакка
бу жон кайда катылары тугунан жарыктамыттарай. Ол халгы каннан тийбитей. Онтон кимне келбиттерей. Камсаһын бу нехиленне камсаһына, олок камсаһына, олок оттон билден турар биги ол тугунан государство болбатак буллак битти. Бейбит бу түйөтүйөне кытта түйөтүйө тухары бирге олорор Россиябыт государствота кытта теңге кардылаһмыт. Ол олок көрүүтүнен олордок битти. Дети онлуге олобрети таңрабыт диете бастан терилеригер ол отчотоого биременен сулус балан турдага ди. Онтан тоқтан баран эме бу билигин колобрети бу олок бетерясылларылла калынып батта. Биги балыга боларыгар да тие дибута дибу таңара диете колобре. Ол эне өссө клуб бола хатчы. Ол ону өйдөн жүллен кихи уруккута каяннаганы бар болуктактен. Бу таңара диетин бу манна каянна бу тутулуктактен деп порское палына мактанык бутуннада. Келинги хылларга кини сахаран баран манны кетерете. Те ол совхозды хайстыбата бу курдук эстер бустар солгаты дийдагына мейин саатар бу таңара диетин каттан оңоттор бута. Будук ден саныктара ден эти курдук диринни көйдөн үлелер жоннордох болан бутаттан бейге бу таңара диетер тие кытта бар бу болан ди. Онна терилтелер битеме историялара самайоттон бу бияка бар билигин үлелер олорор терилтелерден дирин историялак бу билинги себеске кемден бу 31 сыллактан таңра жететтен араксан библиотека, клуб деп боллага ди. Эти курдук терилтелер бит барды манык бу тустугунан кенегелер даяктер. Оларды бии бетерәт түгер бу бейбит бу билинги олорор үйе битигер үлени оңорду бут. Онтон же иннинәгы үлени бу нигер бу олотчу же сүрдө бестинчи сыл анара түгер жетакка кей өйөттө кадарет огынан баран санават көрдүкти огынан баран онну кааспыт жоннор баллары бит оны кинилер ол үлелерин бияка бу беле куунан оны кепсен көрдү туганың ден берелери же бу кыдыга дагана бу саха кихите бу туга колобур өйүн өркөнө бу үеләгы кайры бу көлөнөттүн көлөнөгө бара турбут үгестер бит тигер идилли бит жоннор боланнар кинилер оны берелдер була кинилер отон бу мен научный үлемден баран кыбынан баран төһөнө багарар ол билетергел көмүскән асолулан баран ол рухтурун себете боллан ди. Оны бу кинилер сахан орутун тугар биги бу онон середен катас тугар катас нейлегер кас биди олорор гыл тугар бу эн олорор нейлеген маннык историялар маннык дирин өйдөк бу туак кең өйдөк өркөн өйдөк жоннор олор буттары диен багарылары наха чөгөйди анна улахан терехин болар улахан терехин болар турар иннегенен эти ол конференция бит иннигер бу мие олох үчүгөй белек техны бит биги үс кайыскалак улахан быстапка болар турар. Хеп сүрбе үс тыгылага келем туралар, онтон сүрбе төккө бу Россия наукатына академиятын котугу агаяк аксаннак нороттарын проблемаларын онна гуманитарный Тинчилер институтун үлехите археологические памятники Южной Тоймады ген темага ологонан абыт бу диакона Виктор Михайлович бүгүн олох мен ол сүрбөтөт жыгыланы буга осколо олоругар кепсиегим ден. Бу сүрдөгө чөгөй этитин бигете үрүнөн ылына бу туанна бу выставка турдагана сүрбөтөт жыгылага осколо олору бу хасырдатан сагалан наха чөйдүк кирен бу кайдакта курдук жирин историялар бу туакка туана олору ребепти бу Тоймада туаната ден тугуй бу үс кочолок Тоймада туанатыгар биги болар ребепти onu көрөн истен онны ме биги бу билигин олорор катас нехилегеме бейте кайдак олорорун көрдөрөлүме выставка бар болууга онна бар болууга биги народ мастера болбут Людмила Степановна Савина бу история кантанылары кайдага дейден да ол барата ароскопка археология мына каяндагына ону бу олук кистенен бу курдук же улахан багай көмүлери ону серенен сербенен карыстан бу жоммут мандык таңыстаактар саптаактар
этеден маннык олор буттара маннык ихиттээхтер хомостаахтар эде маннык кыллар сөйлер сыдыбыттар эден хүрдээх үчүгэй киһи бу маны көрөөрү киһи куоракка хастагын музейге хыддяннаада оттон биһиэхэ беле гоңороннар үс кайысханан келеннер бу олок баалыста көрүң истиң эхиги бу биһиги олада бу төрүттергит тугунан жарыктанбыттар кинилер бу кайдага иттээхтер эбити кайдак таңастаахтар эбити туга бити ден көрдөрөн беле гоңорон оңороор тураллар онан биһиги бу сүрбе бес тыгылагы болар научный конференция бут силиһем бутуга дирең сыала соруга ем улахан бу билигин өрө олорор кеммитигер бу кемере болбакка уруккуну билингини оны биллен турар инники келер көлөнө битигер биги бу беле гунар бу туукпут болар күммит жылбык болар онун биги бу сүрбе төт тыгылага оголору күтөбүт быстакка тону лохтоктор эми келен көрөктөрүнсөп бу кайдак курдук улахан үле барбытый бу отут сыл кастым дирбиктер Михаил отут сыл үлелен бу төлөк булок бигиннагы дем бекке билер сүрбе бехис биги колбарача сүрбе бехис сүрбе эти сонно биле туак туристы барачыбыт онну тукту барачыбыт дем биле битти эбетер бу туакка кыгыл көлге фермабыт турар дем биле битте онну бии эбетер лагыр бут бар сире ой бес каманна лагыр бар эте онну ден билери бит боллакпытна кини ол олок касемит тыгынчанан сыл анара түгөр олорор жоммут тугунан жарыктанмыттарын тугу кымыттан кини дакастыр быстапкатын келен үйрүүнү кытта кепсем дер сүддагы чөйдик кияка тиер гына кепсир онан жактан биги бу конференция териллитигер бумандык камыгыя териллен үлелеспек үлелехер жоммут буманы геһиге келен кепсебикки тереме мактаныбыт онаттан жону сергени ыңырар кытыгар жоммутун ыңыракай эти бу биһи бэбит тагыны бу комиссия териллен баран сүрдагын кин интерьеркетибит оны учуонайдар биһи утары баран наха үйөрө көтө кепсийлер оны биһи наха билиякпытын баардыбыт онна бу келер сүрбе бесчи хылага болар эти научно-практическая конференцияны наха күттүбүт оны үйөрдүбүт онун келияктары жоннор келен истияктары бу катас тен кантан багарак окору өрсүт тен эхелектер бааларын кантан тени кайдак тенген сыппыттарын еген билербит наха чүджалыбыт оны бихеми наха сүрдән үттөһөлөк барга келдиетибит итне истәри биләри онтан киндер бәйләр кален капсилләре сүрдән үчүгә ол һен ким сололох интерьергир келен истәм барар баһалыста ол күн келер кидерин арабыт истен оны көрүен истен көрүен эти сүрбет өккә ме выставка уже үләлән кирен барар нахачу онна Виктор Михайлович бәте олохлынан нар хетне ки келдана бе көрсөптек мен нахар көрпүтэ үлетин жоннор интерьерге тактырыжы көрдөктөрөжү оны бияка тухалагы билем китакпыт. Благодаря научно-практической конференции, да, мы верим, что выйдет наша книга, где будут у нас результаты, да, результаты материалов, это священные памятные места, это материалы археологических раскопок. Мы благодарим Институт гуманитарных исследований СОРАН, которые предоставили нам столько материалов ценных. Да. Ну и очень интересная тема – это топонимика. Да? Здесь у нас ходят очерки, рассказы, предания, легенды. Так, и из истории вот, самоуправления Наслега тоже, да? Какие у нас князцы жили, старосты, да? Председатели жили. Но это будет прекрасным проектом, да, для нашего села. Уникальным проектом, да. И каждый житель должен изучать историю своего села. Это ученые никогда курсухан, ник улахан мероприятия терген сыпка халан репетихан. Бу Татьяна Дмитриевна хүддә сөпкә этен харда
Қолабыра қайда құддық салаятчылар олар бұттар еді. Қолабыра мандық наға чөйдік әтен әр бұттар білеген Николай Афанасьевичтен. Бұл өрсүт, қоро, оны бағарақ нейлек тоқтар бұл кенәстері, халаятчылары да. Кенелер наға әлбәғі тұрғырсанлар, етек бұл қаңғалас ден болақ бұтты бейді бұл қатады. Ол сағына бұл төхілі қайда құдық тейбеттері бол екендер арасыйы қолабыра сауалтаты істергіні да. Білеген бұл саңыр бұппыд олық сөкінденен минутенен тиербек болғаны. Кендер төхілі ғаяннан тиеннер, бұл бейлерін саналарын терденнер, сайды үйіні туғар артығар олар бұттары болой. Онан қайда құдық жонлар бейгіні салаян олар бұттары, бұл өрсөз, қора, сыды жонлар әтеркіне. Әлбәғі кәскілләғі оңыр бұт жонлар әтеде. Онан ол жонлар сыжанлара олардық бұтте. Онан кен тұттан тұрын бұт. Бей бұл кемнәққа мақтан ұқтақ бұдай. Кенер қайда олар бұт әбіттері ден. Сөддағы жүгей болуға. Наға жүгей деріңіз қоғыннақ тәрәйін. Студия бұтығар білеген бұл қатас нәхелеген жағылтатығар бәйлерін кемнері үлелі хыджы бұд, қатас нәхелеге сайдығытығар, үйінүтігер. Бұл қолабыра бұл үйететі өттігер әмей сүрдәғын үлелеспет бейге бары білер, обастыр жамы кәлін олар. Городской дума депутата, өрсаларға нәхелек жағылтатығар үлелен, салаятчыға тие үйінен түбілеген әмей бейді үлелі ақымнастақ. Козлова Парасковья Афанасьевна, оны меттон бейге нәхелек бұл жағалтатығар салаятчынан үлеләбет. Білеген бұл музей бұтығар, музей бұтын әмес салаян үлелдәғдер Байышып Петр Анатольевич. Кепсетиветтен халға қайын, бүгінгі кепсетивет бұл әтіне сүрбе 5 күнігер болар «Хатасы наследие родов Южной Тоймады» ден аттақ республика тағымнақ научной практической конференция тула болды. Onun bolatu bihi mağın eten har butun kudduk bihiге салаятчылар bu jahalta салаятчылара хайдары банык этилибитин kudduk бары историктер. Онаттан историк та быгытынан бу олохто нехилек патриоттарын да быгытынан бу кайыскага үлелер бар буттара. Жана туактан бастан кинегеттен сагалыкка ди. Тон биһиги бу эпитин курдук бир историктер боллак. Петр Анатольевич историк, мен историк бун. Евгений Петрович эме историк. Оно келен барамыт үлеленен олгунан баран катас тон бу туймада кочотор саха төбүрөннөн олорор улахан нехелиеге бай историялах билген эбдүбүт онон бе дөйдүбүт тухунан оло каяндаганы киниге таксыктак ден. Оло сурулубат үйе хастукары калан калар ден. Onu kim Noxsorova Lucia Ustinamna diyen Kataska aymaktarlar hıccar jurnali Petr Anatolievich kösten kepsepit ete onu vallagana ili oxsuham dogo kurduk tehersenler jahaglıkka diyen bolbut. Onu materyala komulahana bolbuta onu İki yılı baha komuy buput materyali naha toxtağa tonu bihi üçedi bil beppit kinige oton kim boların bil beppit oğunan barın Lucia Ustinamna mandık diye biter nuttu tühümekterin taksan kelbiter ol tühümekterinden materyal komuyan onoton bile naha kahanan ülele bit tox partel bitin killeri hata aput veteranlar bunun keda jonu ekirete hıccan Borsa diyelerger bara suruyda diye oluq horuktorun bile diyen oluq mandık ilinen huriyen iginden oluq birdeki hine xalarbat kurduk tan onluk üle barbuta ondan iki hıbı olan baran diye üçübada kurullan ondan kaçıtın bola kim kömülüs bitedi Sherbakov etede Sherbakov Alexander Nikolaevich olğana bu bihigi избирательный округ бутуттан городской думага депутат ете. Кени боллагана ол качы көмөлөһө жүрөн көтөн де бу мандык үле барбыта. Дигнен ажахайда улахан үле барбыта. Оно то, конечно, билден турар барда кийбетага, олганан барын хамай биле
Итте убастыр, олах катас историятыгар тута хайдер оны үйреттер кенеге бу болбута, онтан бу манна олорон оскола олар деми передача үйреттен кирен барбыттар, оны усайнан элбак кехиха бу олах кен туттар билен настойны кенеге. Мантып балланы беге токырды кымып битти батта, учалы хагалы болун де. Оны материалдар бит учалы, хорк материалы сахалы, ланне хордуннар оны барты биле халан калдын де. Оны очолорго билинге курдук эттиң дагана колобора билети интернет деген Оттондук хуак. Жакты икке таккынан сүйрен, ол кияка ол илине хури буты бечеттен оңолуннага же. Оны тикем Валентина, Михайлова Валентина Иннокентьевна оғағаны бие хекиртерін өлейреті. Оны ол илине хорулуғыттары кене ол әме ұлғандық көмірәспіте бечеттілге. Онытын әлбақ кейтін үлелеспіте. Onun қолыбыра бұл ұлы кескелі өлі оңғылуғыты, онтан кендеке историяны села хатасы ден кенеге тақсыбыта. Ол кемтені. Валентина Григорьевна Захарова икки сүйераға историк өраған бетерер дипломны үлетінен оңғылуғыты, оны итерілден қотырылғанын оланы кенеге алды. Оны отол біле телерге біле етереті біте бәғыт кенеғатын әме тағарын еттер. Жинен бола бұл кенеге тақсыбын ач бей. Білбәқ телте бәйті историятын сөйдік білбәк біле. Жондар улары тұрылы бағала. Айтылар улар еллар енегенен қолыра қан маннығы осколавы түрттемет күнігер жылғар мәккөлді әрлі ғырғырық. Оның бұла тінде бұл кенеге қолыра архивна дағына кейдер материал. Анара Валентина кенетереме, онdan o tekiniye tümüşükten beygi sünderdek materyali uluqtaqtı bu tüytüytüyü kolura. Sonra buraya enteri kolura telte yüzkevitin afın günleri ılay terevitler, ontular olana yine bandı kolura bitemekti. Çok kaydar. Ütüyötümüktär. Bizim dağını kolura tuvarı bola bulağına bu keniyeni arayı attılar aracı ondan koddan kembalı. Tirak keniye bola nasıl tuvarına keniye bolarlar. Neye gitti gel. O kadar bana bildiğin kolura bu konferansı bu oturuna hevesten kolura Diniye bir bu veteranı historia bula, hebeski bula askerine historia. Neti bulurgunu üreten kağları, bulurgunu kağları bu konferansı neti bu olsa kemenin teriyinlere bit. Onun bu konferansı mi onurca tuğta üçüyet mükterde üçüy informasyon cumhuriyeti diye kağları diye büyüklerinden onun bu передачалар болот олар. O konferansı anlatırlar. İşte jiginen katas bugün tokudan kanda bulur gitti jon ol bir şey jon olur bir şey var bulan onu kort eşkil bulur hadi. Olur bu jon ok sür kırta hadi bitti. Anı katas tentuğu debi onu damı ne beğenmi yürüten kördüme. Bu studentler alttan onu katas tentuğu başı akıllılar soğuktu var. Katas tentuğu bu hayır iki var. Namga var. Emeği bir iki kötüler. Ona bu bir yerine emeği bir iki kötü kötüler. Ondan mulati kimikte kimkinelerin kördükka bagdığın şüphekinelerin kördükka kelim olan habagalır. Katastentul törde Mongol tılı bulup taktırsa. Ondan mulati tırnak Mongollar gitti bu biyaga kataska buldur. Kötepet gelen olur onu. Kini gitti kaşın kaşıpetler. Katastentulka Mongollarga tohtul bari diyen maydını tul bari diyen men tohta yaptın. Kini Kadastentul bari diyor. Tıvı batak dıvı kolak diyor. Kıtanak çing diyen ödübüllah. Hep ona o ne çok az kırdık ki. Ana takka kolora manna katas ne urkun elektriğe kolora korolar diner baldı. Edi korolar bulana yinen şuyinen kolora bu Mongol tığın incecer ağa uğaydı. Hep o diye sağlar gibi lingenli eskoğana vardı. Emi korolatın diye. Olata emi giyeyi demek kınağadın diye. Ödübüllah. Hep onun bulana edi kadas diyen tığ. Hep kolora bu korolar edek bulun köyün kiriyeler kolora kinler ikişenler bu kıtanak çing biyekke üttenni bittiyen. Manna kolora bu kayınlığı biyekten uçulut takka. Manna ki gelipten oran sebebitten ödübüllahtı buluqtahtı men kolora ödübüm bin beğendim tuğum kanıdağını tuğurağını soğuktan körağını. O namlar kinleri yandık buluqtahtı. Namlar Kinleri yandık bolar. Kataskati bir balıkı bara acıpta anıra. Onu bulağına kinneter. Katasten tuğu iskanağın kinleri mevcut bettere bitir. Köşü bitterim canım. Sabahlar nere var? Mene mevcut ubahalarına yerler bulamın. Ubahalar antonu ubahalar oput soyuyor yine. Ondan etimin oğuktağıtır tıraşen
Kösepipinemi katastin tığıl oşe öde iskon öde просто kiyatı bulun septen sabağalları. Ondan benim tiya bağlanım o Кандара сепке багай сабагалыр күтүк. Оннан Ondan bu tıl kantan işken bu bilin bir katastin atın orukten tuktadakka eti uçunaydan bud tuqtin bilaşı badin haşu. Moya stolici kutstendir kimi. Булдырын келе жөттөр. Olur onlar uçunaydan kim Boris Andrian Афанасьевич. Kepsenir dedi kimerkenir bayta. Urukutker manna olan kanır katta katas uruçişe katas temar. Урочище хатастен бара. Ona kolora bu biyaka öksüt Koro diyen uşağa uğa bilgi tümsenler eti uruçişe katas tenatı verenler manna katas nereye göskerek bu septin nem sağlığı habalı. Toy yakına bağıraklar kimer atın bir yakına Mari bebe Ти тохтен бади били бу хакатастан гартын диете 1903 жылдагы били ситейши синод укаатаксатти. Онно ол тох ол таңара диетен катастен аттак урочишчага онно оңоробут ден ол ситейши синод укаатаксыбыт. Онно ол ровно 1903 жылдагы олонан. Онтан болғаны, онны ете таңара дейті тұтулар. Оннан ете таңара дейтін тұрар хере болла біле ата қатастен бұғыла. Қатастен, Оны ол қатас, ол ете таңара дейтін тұла біле тұқтар жондар кәлен олық сен кем. Біле диак олырыр дейті әңіне, оннық маңдық. Онтан біле церковны приходской школа ағылар, жондар кәленлері. Оннан ете олық бұл Катас бейтен атынан бир атам катас именете таңара дейтин атты таңара дейтин туга онтон бир багараган боллагана бир нехелек аны булана эти үс агуутан самайдак кийлега шүйля багарак билин булан куруп бийни колор багаракта ден үксөрөн уктан калалар багаракта ден Оны ти колора бастан колора архив материалы эти үчүнөн bu kolora katasuna edebildin imena bu bagara indien koyutu giddi surukka onu bulana volaş Kangalaskaya volaş den atnar atnar bulon şey Kangalaskaya kolora himmetçe volstar. Западна Кангаласка болуса дематта. Енона korollar giddi. Stinçe ettiğimiz kasaryalarla koro neyle ağı diye onu okullanıyor. Дигинен бу хангалас сире буллады. Багаракский наследник Западно-Кангаласская улуса, Орсюский наследник Западно-Кангаласская улуса, Харинский наследник Западно-Кангаласская улуса. Онтон Жокускай корот улапытын кенди бу Жокускай округ болар. Ону бала отчагына бала хангалас улус бу анара хангалас болан калар. На самом деле бие ол кенди анара ол хангаластар кытар билинги хангаластар кытар онда бу туймада хочотто онна те мытах эти малтаналар эн чисто бар уркута арха хангалас денеп Западно-Кангаласский улустен. Ону боллаганы бери Октябрьская революция кенниттен оруйнахан болбутар онна бу Жокуска корот улатан бете туспа били эми переградтак курдук ону Якутский районден бола халар анаралар биле белер хангалас тен болан халалар онтон ол мытага иныландар туха холбанка берлер. Горнайга холбанка берлер. Оны дегенен ол Западно-Кангаласский улустен улахан улус бола. Оны дегенен бу силбитине опутан дигне хангаластар бүте. Оны билген ол хангаластар биһике хангала эреден киндер понятие бар, өйдө бит бар. Конференцияга эти вопроска анан олог учой үлелер кигелер. Хангалас тен учой бу историктер кийени кепсиден окутту күнсеп китик ол хангалас улуга жабы манда туга ден хитинник тугуттугөр 9 доклад болар. Ол доклад же бияга тугу улахан артыгар яктактен эрене битсеп, Оны те катас ден нам катаха боллагана эме мана бери бүрдүгөр эме мына катанак сергеде эти өрүскө турар эме то куддук эме дагана. Ол бара тылын үескехинин быгытнан. Онтон олуктап үескехин деме отугнама вопрос болгады. Сөп онтон те билген бехеттен бу Жокускай корат составыгар кирен олороммут
бу агыс перигератный нехилек бар, ол онтон музейда чаколобра табага кенин кытта бихине дем бар болар ди. Онтон желяга оттага жеңнәктик маны күлелен тегенечүлелен турара бу бихага катаска боларын. Музей историятын кепсен арын эреме халыста. Динен эти музей вообще туабит. Булыр директорлар. Мен оғар тақына осколаға тәрелепте баста. Конечно, жүгөр Илья Петрович Петров кинер туақтарына бас көз боландар паркомға жан туақтан шөй бар музей тәрелепте. Оғаны материал надыр бағаттыр. Мен оғылар қолыры жүйд, қылағының қомойы, әргемалары қомойы. На байындақ мындық туақта. Материалдар экспонаттар. Музейте, онтон те оскола би кос анан турбуттара, онтон те оскола тумаян тоон катан те бутанан би багана оттен туспа музей те аридыбыт. Бетергелер сүрен көтен тен окуан. Калабалар үлелен. Аны булан музей үтеген эме бие бедиктилерсе. Мен булы яна тапына музейге бартыбаны чөй тас аны турар, бунда тук улы камсаакка турар, чингик турар ден. Оны билинги аны музей оны булгатар. Аны музей вообще үертен кытыга барта цифра. Экран материал нуган onu agarta ден кулар. Били баттадым. Биола пока оны шедик тиелик биттегенен баран биол цифра бутун билин чисто механический объект десе. Телтелер историяларын көндөргө кулар ти бу клубтар күскөлөрнөр выставкалары да бесе. Выставкалар гөлдән тиеген жерлер кулара жисат леттере ти билин. Оем дете. Кан кайда хамытын ким салай бутай ким тустия инде батын келен тиеген чөй баты көрүлөр. Окунан баран мен бир коңгана алакын кулара. Эти оглар токтан кепсебин хеп. Бу катасып кос тугунна атыр батай ден. Тугунан жергере тейдинсеп. То баган накырлары ду мен бага билекте дияны тинден баран төрөп битемелер булар. Оны үчөдү билбеттер кулара. Унак сөйтеннер оғылтан үнлерінен бір бастың республика маннай категориялы хаққос бұтуынан ашекімді үчөдү билбеп болады. Қолыра бейі қатастар бұл республика сөйі өреме первый категориялы хаққос болам тұрамыд 5 центральный ұлыс үйінлері қортопын үйінлері деді. Bir қатас. Bir қатас. Оның ұлана қолыра өңіне сөйінтен Шукас кылдыра биди сөйттен фразы. Титинче үтү. Үйлер ота бар бысыра дегене. Оны жоннортон бу кинер эбелере элере ондукту ди. Сөп анан булана бии итини колора катаа билген колора булар гаттан катаска манны кете манны дойду манны жоннор буттара онтон булана бу булас бар бинкенде хебиске биреме манны бу бутеле bir tüyesler network kini onlar bağla tuğenti bu mustan kapsite doğrultu. Te naha çöydegeten küçük bu kolları terilde barata turan üyerek tehin terildelere kaydak saydı bu da bilin doğruya karasta bola geldi. Ondan küçük tığ kayısı batın kini ertede porskoya bağlanılan Sebastian ere bar kudukçu. Onda oğullar baraksatlar otan bu bir oluk kardığından timağın bu toqun beribin manlıkten сударство олого жаһага олог кардытынан олорор кемин быытынан майгытынан улар ерсе ол гынан баранжа болдун биле он сайды да болар бии бу катагы ким катаса горбутун кайда кудук үлһе жоннор олор бутун билектак болдак битти аны оголар инде келелерге билбеттер гынан баран хырыттактарынын хай диллер бите өйдүллер бит инде гынан музей өтө хүддак күстак маннык туак ден колбора түмүккө келебит биги бу бир сыл үлелен барам бутса жерлерге тиеннер омда гыйдаллар үһү анкини билегем то анкини оны биле мен түбеспит ылым болла колбора кийит намтан келбит оны мен кантан билек бини ди була но гота 2 класс гота алакча бартын кепсебит манна бия асфальт сол касырамды келбите бит бутуга бит деген музей бар болан биһиги быйыл олох үчүй манна кардыгын оңду. Билен турар оскола тебейте ме туспа буланнак туспа те токтак бого боллага ди. Инегена нелек музейе бара биһига бу биһи нелек олуктагын быгытынан саха кийите боларын быгытынан музей бара олох үчүй аны бу колбора бу биһиги халаячылар бу Петр Анатольевич Песков Панасьевна
Кинилер ол маннык олохтообут үлелерин, оңкулларын бу Евгений Петрович салган бихебилиген музейде акпытынан кен туттабыт. Оны бу музей бу киниге таксыытыгар, бу киниге тагыстагына өссө үчүгөй биле тогу тахымы ылан статус аналаат ылан музей битеме бу үле бу конференция кендеттен эме кайдагара шөй байманы кайыскалаах теректех болууга ден эренебит. Это бири эбен этяктын баарым. Онда тон катастыр дип баллах битти. Бе урду каттан бири инники хидер баллах битти. Аны бу музей ден тога билим андык туха содержание лылы бака диута ден эти кулы муниципалитеттер кинлер полномочиялары болбатагаты. Оны денен бу барта сүрек багатынан деби курду осколага дебутан Людмила Михайловна Чепалова клубка агалан онда бир кохон туран он экспонат оңора бола дебута. Онтон ити кит этен Петр Анатольевич бүтерин хагана билеми бетин олох болевым решением деби курдук. Атынга келбет качаны ылан олка ити интернат музей оттор бута. Онтон ремонт бол бута, туга бартан олду бута. Онтон кирикендиктен аны бихикелебит, оны ол Арайса Маханалын эме капсета ити дашты тиулени пуппут эме бебит качы бутыттан тыран краеведческий музей катары капсетемит аны экспозициятан оңор буппут, гага келбите ха туга келбите оны телге хетер боллагана бебит төрүттер битер багарак өрсүт онна кора олонно меңе тас олордуппут. Онтон Евгений Петрович келен де олоққатчы көддөттөрөн ити билеген ити музей кирен лели турар. Оны оровна былырын холбра Якутская коракка балыгыня лылыбыта. Онно бола о музейный деятельности. Олата кайра тугунан какой-то степени Якутская корат биле музейдары бейтер ылымыта билиммите. Тога етерген бу онно биһиге оровна катастар де олох белем олох диеле отта экспозициялар олох отта киниге бөгөлө айна ола ме белем олох кынаммыт бастатан биһи бастакыннан эти музейге колора качы көрүлүнө онна колора үлехет көрүлүнө онан биле ол хакаттан агону сейин хыллартан ата биле катастар бар перспективага биле наголом энтузиазме деп перспектива үлелен келен баран биле индиянды кынылыбыт онтан дальше холо бардагана эти пете телгеле деле отта өсө дальше турурсан холобра кеңеһенин барын сөп боллага де онну холобра ровно эти биреметер денетебин онна бу курдук холобра тоқтық кеңник, холбара олық дереңник, наука олғыран, еген бұмандық үлелер нәхеле қосан кейірген әттіға қатастар бұд, қатасқа болар. Қатас нәхелер еттілер наға сығаннақтар ден, Евгений Петрович әме иннек денетер. Билеген өте оту көйі, солу, ие оңырырға бастан туғыр оңыран баран дені. Инектен қайғылар дері қолабыра бұл ұру-тұрыққаттан қатастар ол ұрыққу ғылаваларын сағаттан. Бастан туғыр оңыран баранлар, келенлер тұр орсалар. Отчаға кейі көмілер, кейі санағда кәлер, диетілерден бұйылыме, Борсковы Павловна улысытығыр от келдерен барын сүндәғын үйерен олақ қайдары. Маның өрі көте қолдан ағай кәлбеті, бұл күдік бігі эхегеннегеттен келен эхеге оңқутуғар олорон солгут арибыт арты кытыгар кирен буманнык хамай сөпкеттеңеде иннеги буле кардылах нада болуа де нада болуа тону биремете кеме келияга денсе ол хинде ол кеме келбит биремега биһиги бу олох иннекиге олохан эреллээх олохан терээни оңорон бу тугу мана камсахан тахсыга ден эренебит. Ол боллагана биһиге самый бу Николай Афанасьевич мынык денетер. Үйәһә тойоттор, үйәһә салалта каһан багарар. Онну коңорун манны коңорун ден этеринәгәр бу аллара нехиленне бейте багаран. Бу нехиленне бейте турурсан этер боллагана. Будан колобара туактак ден. Таксылак болар, түбүктәк болар ден. Иннегенен бу конференция бу эһиге катастар бәягып турурсан болар ден.
кини тоһоголан этте. Оннан билен тура бихи үйрәбит. Буллагы онна бу туак оло конференция боларыгар олук борбут кинеге бит, музей бит, терилтелер бит, ол тахар бит кинегелер. Кас бити терилте бит кинеге бар. Билген оло кинегете вакыт терилте бит бирикке бары булу. Антони ми история боллагы. Та история. Дигер буланы маны хана документи уртур каттан токудуна. Кура Ярославский музей бар де, коракка. Кура тутун билен туран хакайын туга кийне боллагы. Оны эти музей кура республика кийне. Онтон кедин көрөм барам Мамын музейі бар, сен бар. Окунан баран Корот музейден өйдебил вообще бух. Корот ми тура чек диаспора сулар болары. Оны катати туактарны келин тегер өйдөнө колорды. Корот музейден телди. Музей болду кустуде. Иттүдө такти биттер. Оны канара туактар музейде акти биттер. Онан буланы бул колорун элек музейе, элек музей конкретно колора. Ол будущем ол музей филиалы курдук. Филиалы курдук. Отол хете бде ол былырын ол биле удокускай корот думатынан дөңгө ол балыгыня музейне деятельностен биле токтаммыты бигир кетирли бите. Ол ата биле ол музейга уже качы көрүлгөн токтаныр очуна бие ол онна филиал курдук боллак бутана уже биле тирагара болар оннан бебител гелак бит иннак бит она уже этергедегі перспективе өсі кеңейрен ең күрдік. Да, кеңейрен күрдік. Где туттаран, оны тоқтамы. Москва не сразу строилась, деп болық бітті. Қанәрі манны күлі. Оны қолора дейбі урбанизация тоқта үшвейдақты қоған нақтадың. Дейбі қолора бен қатасқа елдан бұл ұстыны чағына дейлер балар. Барта фол дейсің олына оқынан баран. Инбей қорат бейіне сиеға. Ол білдер дейлер. Білдерді. Окуна мен сеп корот теганы иге кибипирин бияка мен баганам деп мына катора улхан монументальный тора калыкта. Бу ел каташ жерде. Бу каташ булары уркоттер манныгете онна манныган жергран келбе. Бачча историялар манны үтөкөн жоннордо. Онна колора степ памятник кулдукулар колора. Онна багана алакпын. Онна ити якындар. Анти менге таа бир урдер мен бутан багана ми. Биги укалери жере бәдин көрөбүт. Касырайты о тологалар тигалар. Уга баран отчөп өтө кейбе отып токта. Биги катаспыт бараксан каан дуу бар бата. Муну бу өлөр битна өйдөх жонор болу манакай оксиондар биги манатыран ухан. Эрекер бөкө шу баты колорот. Отту хидде хомасир мастыра. Отол хен катастен аттанна. Тох тинг тох хидде кытанак сирди. Танак сирден бат бололат. Таңнас болбата. Оннуке. Онунче бу кескилле гуле бу колора бу ол 2019 жылдан комиссия терилегеттен дем болбакка бу биги урут-урукуттан отой тебүгүн этте же Виктор Михайлович эги төрүттергит өрсөт коро багарак кинерсы диркине хеп тара олок наха сыты коту жоннор наха багы турварсар туак жоннор дин олар каннара болалаттан эти бу билинги олок камия септи берди сайдан юнен инники хардылактар эти генетическая память бар болар. Да, оннук быгылактен сына бол оннан кыдык биги бу конференцияттан элбаги күтөбүт инникет түгер. Элбаги күтөбүт оңор бу. Ол боларыгар били Курана катыстак тохой батак-батыттан үйрөбүт. Үтөкөн жоннордак, салаячылардак боламмыт, толкудур жоннордак боламмыт. Биги манна кепсиддак бит, сехгиддак бит. Кеги оңорор кегилак бит. Явна отон бу конференция битигер жоммутун ыңырабыт, келең, сылжың, истин, интериерген, сайдың, үйнің, ота кеги төхөнен дириңдик бейдин билер хотчонан индикегер илак боландак. Катас историята Байбылла жо биле омгай келияттан эле келияттан историялах деп. Аны кеттен кегидириди. Хорону. Ото хорон. Олен декедик жоммута хергебиден ыңырабыт. Степной дума секретаря, битек секретаря заравняевтен бу катас кейте.
Заревняевте фамилияны бар білеп бітті. Онан итini эмекимере үйретен нады боллайды. Тух кехитин ахыпкайын бары боллайды. Петр Нутилу Джамбар. Оннан ин бары мете бу катастар демин келилер улуктакта дена бапын катастар сборная Якутия. Даже Россия дека. Кенен оксу бюджетна хора катас апы жүйелер катастарга катас историятен терген бу конференция ол именно бияка дем бота бу комиссия дем бота катас не улуктактыры бартырын аналан алалар маннел бак учуна такыга бак диннак артефакттар выставкалар булуунан келен көрөн серген онна бу би холора историят манны кебиттен билер жоңутөр кепси жергитер багарам. Жанан, 2 тыгынча сүрбе кесыл хетинни сүрбе 5 күнүгер тоску культура кинин жетигер. Бу Хатас наследие родов Южной Туймады ден конференцияга баргытының ырабыт, он өсі бир үйрілік сұрақтақпыт. Бу сүрбе түйет, олата хетинни сүрбе түйет күнүгер бу быйылгы сылга бу конференцияга ананан келбит үс кайысқалақ улахан беги уруккубутун кепсир выставка туруга. Экспонаттарда археологической, краеведческой, бигин элек кепсир эме бихителтелер битеме туруктара, ис күз өттүттен, туттар тәрил өттүттен, же усенен колобра бу катас кайдак сиребитей, туок жоннор олар буттаребитей дейни кепсир экспонаттарда выставка туруга, хетинни сүрбе жөт күнүгер осколог олоругар. Выставка хетинни сүрбе түйет күнүгер бу осколог олоругаранан онна нехилек жона келен эме көрүөк кутун сөп тон эбетер колора сүрбе 5 күнүгер келен көрүөктөрүн сөп нехиленне онтон оголор бутугар сүрбе түйет чыгылага бу улахан белек буолан манны выставка келен туруга. Күнә турба выставкалан келен бары голок көлгөмнаты келен көрөн истем билсем бар. Onu ол выставканы бу олық кепсибинден бейді ылынна сүрдәғі жойдік бу өрсылларға туаққа улахан үрдік үйерек тәрілтелерігер лекция бөғытын ақпыт, учуталлабыт. Наға кейеға тейімтегіні кепсир Дьяконов Виктор Михайлович бу сүрбет өтсіғылаған мен үлелеғім ден сөбіленген берен бейгін еғіметтен әрдеттен мақталбытын білдіребет. Бу выставка ис жеңін кені білер болаға де. Онан же барғытын күйтебет. Әтенде сүрбе түйет күнігер выставкаға, онна сүрбе 5 күнігер выставканы да көрі құтын сөп, онна конференцияны істағыт көрі құт.